Hibor Pulit kari Boy District hadin bala yok priang ya kejing ujor bala dan wei Rangbah bala tip kerteng kemu Milan Singkli saupundiu senam ke kerta na kesenang khawai bahap apok ketan jirang bau lalit ban siat dak pistol yu ba balwan mautho ba Santosh Marbanyang bat ka kiau jengu ke kong tuilen mautho ula syak kem no mentak sengi ke bari hadin bagi Bor Pulit kila lej ban khenra hak yang sa jengu ya kena jingja la pentip doba termal mautho segi Bor Pulit kari boy haka khat pra tarik mentau benai bagi Pulit kila sim khia mardor ban tokit ba deling ba gajing tokit ki Bor Pulit bala yo ban kem yu te Rangbah bot temu ban siat dak pistol legi te gilaingut deling ba gajing tokit ki Bor Pulit bala yo ban kem no mentak sengi yu ba Milan Singkli bal la register case hapatar khma police station kat kem case number 02/11 2024 under section 333/351 3 BNS R/W section 25 1A 1AA 1B A Arms Act Laya thuru baki Pulit hak jinglek khendra kila yo ban kurup kawai ke pistol sinahi sautli ki Kuli bat kejing toket halor kanika kam kadang ya chkaman